Dudon mi nulepa ulenaw pol kanakdam khom ciamco chin infuin nan kut kan lokai tuini thong ni le kul hluan li December ni hlei kuwa tlongkai ni Luzinga chun min online alua Zing Ralkap Luban pol a Thlengkual ciamco na kha nga ihsi Tlan Cornel Kalaymyo inThiin an kai sui tluan le sumfai ting zariat thawn Mindata zan khata bom zatlun an Thlak Guah le ngatain chongi SAC Thazaang Silhkhah nak zin nan Kham chat Kalaymyo SAC in Hnatuan Tlunglam Mino pahnih an kai Maungtaw SAC in WFP Tacik ummi Fangdip an kol KNU headquarters tlun mane palo SAC kem tang suna Ralkap pangale riam rei an nga December ni hlei riat SAC Zualko Board Video thu thang Western Command Headquarters sungi SAC Pol in nazi pani sung Sung Caan an pe thu thang chahram yangunga minaw hlau an tam sin Mandalay khala nilhenga sunga minaw zale kulluan nga Ralkap dinga an kai thu thang chahram thau MNDAA TNLA le ramkhin mi phun pol nan khiam rei tha ku tia min online ati mi le Rakhain an son saldan ti thu thang pol kanun thanding kan thu thang achem ne tiang ngai sakdinga kalau som min online alu azing Ralkap Luban pol a Thlengkual ciamco min online riam rei mangi rampi thunai nak alak nui sin mun kipa dau thleng nak aswaki kumni sunglai sotpot thaingut lawi afere rau nuwa tlang parmi unaw thum chang rualin 1027 operation an toisin Eastern Command Headquarters an lai Myanmar ami niswa nak lam kapi SAC Ralkap munpi an chan tuitum dau thleng nak ti suara hin Western Command Headquarters chan theidin huna andin cho chaw ruanga General min online alu azing thangi mizan sun December ni hleiriat ni sim lamisin SAC Ralkap Luban pol andin mun a Thlengkual ciamco tu tiang yi a Thlengkual zaumia chi yili hi nine kwat ke yi mu timi coordinating commander amirin san big mi tiria bu chouji Lieutenant General Cho Swalin aretasi Lieutenant General Cho Swalin hi alhana chun anau town nine sit thana chowi time mu long raksi mizan jing tiang yi chi yili hi nine kwat ke yi mu din mun rakai tu chu General Maungtaw bu chouji Maungtaw araksi ani hi adin munisin an thon niami ka koyi wanji kilhim naklam tangboy din huna an Thlak niamasi ka koyi wanji din mun hi aniam chuang lo abangnan ral rel nak ngai malatu an sinon lawi athuram meni tlangboy asiruanga amirin sanson mi Lieutenant General Cho Swalinin athengasi General Maungtaw in ka koyi wanji avun kaita ka chun alani ka koyi wanji raksitu General tin Aung san chu wanji chowyung wanji adin mun an Thlak niam apalina ka chun buchau tan thai si buchau tan thai hi alana chun anau myau dain sit thana chau nama khai time mu si nama kha timi chu kan thaidan dinga mong yua tawasi kan lai Tlunglam tiang Thurun pethu tu le run uk thlu tu asi tua chun nama kha time mu men sinon lawin sit usi aya shi chau chi si keral kam hoi hautulu bi kha aret ani hi min online le atotok tu polin anrin sanjet ruanga alani nama kha mong yoi tau tu thleng tu dingi ral boy luru se ti anrun red mi si apanga naka bumu chau miumin thui ani hi alana chamaro tamin li jin yi tindan chong tata ka setong yi chong o chi long araksinan tua chun anau miao dain sit thana chowa anun thona si bumu chau miumin thui hi athat son le andu son ronga silavin bu chau tan thai hi sit usi aya shi chau chi andu son ronga ai rol dinga bumu chau miumin thui chu na ma khai anrun tauter nak sanasi ne tabika iyawri ram theni anau town dain sit thana chau time mudinga alani bu chau uilin tauna ka bu mu chau su jo thet anun retasi time sit thana chau dang chu anti chang tuklo nan anau myau dain le
anau taung dai jiang ruang so himi bul anun thin ti le mong yuai anau myau dai sit thana chau le I yauri dai anau taung dai sit thana chau hi rakhain makui chin alai chen a rakhain an rek du nak ruangi chil ton dingi anrun thleng thlai si ti chu afiang mai tui an tau kham an soi kwal mi SAC Luban rek khati an background malten vun zau sela kilhim nak lam tlang boy din munisi an hlon mi general tin Aung san hi thong ni kul hluan thum August ni thum nia kilhim nak lam tlang boy reng an rak peng mi si kilhim nak lam tlang boy an tau hlana hin long Ralkap kilhim nak hau ha tu arak sidai chuisin transport and communication tlang boy din muna an ret sal mi si general tin Aung san in SAC kilhim nak lam tlang boy akai sunga hin 1027 operation timi tlang parmi unaw thumi Myanmar Tlunglam anrak nuainak arak suaki SAC in saklam sian ram hun pol an sungra la si chui hleya rakhain rami peng hlei sari umya peng nga vial atang thangi chui peng nga sungi an le Guah peng khal Thazaang chwa chaudin mun tiang athlen pi ruangi hlon tha an si thu Ralkap sung titia tua hin rakhain rami chau phiu sit tui man Aung peng pol khal akim velin mit mai teng teng din mun an si thangi SAC public le ama tuk for tu pol an tha temin kinglung hrek khat an soidang lam asibik churonga general tin Aung san chu thelbo din mun men fang asimi tlangboy khai khom jong tlangboy mena an reti coordinating commander general Maungtaw a chu kilhim naklam tlangboya an thonson General Maungtaw a hi alana number 6 operation special group antimi sa ka tha chau kutnoi nipiro tain sithana chau tain mu isin military training generala akai Ralkap thunai nak lak nuin tui coordinating commander arak tuan ring mi si Myanmaram khel thulai thuk zati kholoring ring SACE anrin sanjat mi anpu China rin sanin an changam loading tia tlang parmi pol in ngam tlak zet laya tuituma andin mun ani ni azan zanin asiat jut zawruanga alung phangin alua zingi akai zakil tu pol din mun athleng thlai ton si thu thang paninak nakha khai si Tlan Colonel Kalaymyo inThiin an kai sui tluan le sumfai ting zariat lai thawn midang chu an kaile anungin an kai kan tikel nakha kha ngai si Tlan suak division 22 division commander Colonel Kalaymyo chu December ni hlei sarinia khan in thichia in an kai tia mizan sim nuwa thu an suak rakhain ram Maungtaw pengi atang suna simi nakha kha nga chu in December ni riat nia khan abu inan luak feli ral thuam thaki pe omai lawin Ahmad Nasenit Chimian Tatma Chau Tama Kha Naseniti Division Commander Colonel Kalaymyo le akut hnuai Ralkap rekhat chu ramri tluan lama an tlan suak December ni lei sari ni Colonel Kalaymyo ruak an sarahin sui thapol asimi akhau sui tluan pol sui hlon thil pol le sumfai in Myanmar chet ting zariat thon Maungtaw peng sui za kapa kaung tivakapi pazun kan thamte sunga anwa mu si SAC lamtang Muslim ral rang polibom nakin Bangladesh ram lami tlan tumin arak zuamnan Ralkapin ram kipidapin anrak hopi zun swa thei tumi azuam naka bom apali athi suak tuar lawin arak thi si tia anthu suwa chun in antarlang in nakha kha ngai si Tlan suak SAC Ralkap pol an hol naka hin December ni riat ni khala khan Saka kha senga hautu Brigadier General Thur le ahau pol khal Maungtaw peng sung suitang khokoma nung damin anrak kaida phone Mindata zan khata bom zatlun an Thlak Chin Brotherhood operation anai lainak Mindat khopia SAC Raldaw vanzamin December ni hlei riat Zinglam nazi pakhat rong isin khowang tiang zanwarin bom an Thlak tia tol sung mi polin anrel Y12 vanzamin aborin 120 bom zatlun an Thlak tia thesi mizan chu zanwarin bom an Thlak I that khala theilo lo athom le aring tuk vanzam on khal chatlawin kan thei tia tol sung mi pakhatin arel bom Thlak lana a hel re rawi Zinglam kawisin bom Thlak thok tia anrel
pe tlayok nak athat lo ruanga ziang tluk siat so ti chu thei asiri lo kandung December ni lei ni si thokin tuisun ni lei riat tiang SAC Vanzamin Mindat khopia chatlo rawrin bom an thlak si tui rong hi SAC lamchang borok phwa hlau tu polin Telegram channel khala Mindat peng sung khwa pol Vanzami bom thlak dingin thu an the da re rawasi Guah le ngatain chawngi SAC Thazaang Silhkhah zin in an kham chat Guah khopi sung an norne chwa chaw ruanga SAC Ralkap Thazaang Silhkhah ding le in le riam khairun phurin an ra fe nak ngatain chawngi si Guah fe nak zina in bo in an rak nami an kham thei tia thei si ngatain chawn zin hi Guah ka ok na ki riam nga pol iawri ram then lami thiar nak le in riam khrei sanok na ki an man mi bik asi December ni lei sari nia khan hi zina in an rak boi downtown gate kianga an kapo December ni lei lia khan Guah palik kem chu in an la zawi SAC kut noi palik pol adam sun khal an zam hai taman kung teng kung kan chile vanzam keron hlun kiang khronga chun ka ok nak asaw sang hi lai SAC pukpi ruanga aleywa myukma vengle kan chi vengi in an kang re ro tia thayasi SAC hin khamaya nga chau nit khamaya nga chau tong battalion vanzam keron hlun kom yakhai yuma tlang pari swantet rol dor mai bida gate ti pola pukpi an hung khamaya nga chau nit le khamaya nga chau tong battalion ni SAC Ralkap pol khrek khat chu kem tlan sanin anzami Iraudi ram ten nga tain chong shui taw yan le yi chi khopi ral tlan mi people an van no tek re raw tia thayasi Kalaymyo SAC in Hnatuan Tlunglam Mino pani an rakai sagai ram ten Kalaymyo SAC in Hnatuan Tlunglam Mino pani an kai thu vapual aw o media in atar lang taw zaleti kumhlei rian mi Mino pani chu an Hnatuan Tlunglam SAC in lamlaka an rakai pakhat son chu asungte polin Myanmar chiat ting kulin an vatlen suak adang pakhat son chu sumfai an har sat ruanga zarkhat sung tlen theilok lon an neta athula an vasut lamnan Ralkap training huna an rakwat zautia an sung kwa na vai pakhatin arel December thlasunga kali SAC in Mino pakhatluk an kai zau tlen tu nei lo pol chu sakhanji number 10 Ralkap training mun pia an kwat hai SAC Mino an kai mi pol hi ting kulisin ting somnga karlakin an tlenok ter hai tia tol sung mi polin an rel Maungtaw SAC in World Food Program Tacik ummi Fangdip an kol rakhai ram saklam Maungtaw SAC ram ri tluan kiltu pol naka UN awi ngetek pakhat asimi leitlun in bomnak World Food Program Tacik ben mi Fangdip pol mu an si thu anma World Food Program WFP in tuisun December ni lei riata thu an swa tu fang hi amun wa fe ahar sat ruanga hi thu thoi pe parin achip chiar kan nem nge thei ri lautia World Food Program chun an rel tuikum jun tha khan rakhain ram saklam Maungtaw pengi World Food Program kudam baule mei ur arak da mai milai pi zon ro thin pem nak ruangi bom nak peng mi rauri asilo zongi rakman hi chu apoi peng tuk lo ma mi pomrem athei lo rauri si tia anrel hi SAC polithil ti dan hi chu chak khai tool sammi poli aiding rakruk sak thil asi ruanga atul sammi pol thanga anatuk lo mam tia World Food Program chun anrel ramboinak thoi ape parmi polkom zate in leitlun huap humanitarian principle fe phung dan ledun thlun chiao kan tu la si tia World Food Program chun ngen nak an nei chi phone mai milai pi zon ro thin pem nak ruangi malatu pole an thil ri pol khal upat thiami kan kilhim atul tia anrel Myanmar ram hin bom nak le bom nak pek nak rangi Hnatuan tu pol atul hlei che tuki ramboi long silawin tu bai te khwarel siat nak thleng mi pol ruanga mipi har sat nak hi athwa athipin an thluno si thong ni kulhwan li kuma hin Myanmar ram sunga mipum tinglei sari rongin World Food Program in le Thazaang Silhkhah nak bom nak an nga si KNU headquarters tlun mane palo SAC kem tang suna ralkai pangale riam hrei lon mi an nei
Korean National Union KNU headquarters tlun asimi mane palo mun ramchu December nilhei ruknia SAC kutisin KNU in an la thu thei sali atang sun kem policy tlan suak SAC commander telin mi panga an kai thu Korean thu thang ramchun an rel mane paloi kem tang sun no di ti ko mi point ku ti tong an walang naka KNU chun SAC Ralkap ruak pol ral thuam pi meithal le riam khreidang pol an kai tluna battalion commander terin SAC Ralkap panga chu December nilhei sarinia an rakai si mane poloa hin an bukhuarnak mun linga KNU kan wadawa tui mun hi ane tabiki an sekok nak munasi no di tile min an theilau men thei ku ti tong pukmi mun tile an thei bik ding nung dami kai mi chu mi panga an si mi thiruak parha khong kan sar raktlan man khalan hnuai ni tia Korean thu thang ram chun rel KNU mun pi mane palo hi thong khajakwa somsri pasari kumi rak din mi asi kwanga kuma khan koral kable KNU si suak DKBA komo I anranor ruanga hi mun pi hi anrak chanda GKBA le koral kap komo I inrakka ruanga kanrak chan tu chun kum som thum akim ruang rau kwala na chun tangrual Ralkap pol kanrak khomi ramzalen araksi hi mun hi ram khel pol komle ram lengi achauza pol zung an khom nak mun araksi tia Korean thu thang ram chunarel KNU spokesperson padu sodoni chun kolral kapin mane palo ladingi operation anun to alaya kanral ven nak mun pi khui ai taung ti mi kha arak min thang zet chu kolral kap nun nak tampi liamin inradau kan thei china chun battalion pi chang pariat rawrin inradau si tu lai bangi battalion khata Ralkap zar khonglong silawi battalion pi chang anraksi general Maungtaw sanlaya khan mole tia arel an mai sunga lungrual launak aswa ruangi an mun pi anrak chan thua thuan thui sin zirok nak an tonte zau thu churuanga tua chun malema boinak ding asinak chun rial ten tawi ralring te ken karthu arel hi mun hi KNU le an chan people kutkayo in Ralkap thunai nak hlon thladingi anrak zuam nak san thuan thui rawling munasi thong khajakwa somriat pariat boy tum khala minau athong somtel anra finok khom nak asi thu theiasi tunia chun mane palo hi anei tu dik tak kuta atheng sali hi kem KNU in anlak tuma hin zalekul millimeter pokpi zun ni machine gun le riam hrei tamngai pi an nga si KNU hin thong ni kulhuan khat kumi Ralkapin thunei nak anlak lai khala mipi lami dingin an ma rawri SAC an dau chi hleya Ralkap thunei nak dau tu minau pol training pele kai hruain tuini tiang hi chakle ral thazetin ma an nori SAC kem zale somli tlun an la zawasi December nilhei riat ni SAC Zualko Board thong ni kulhuan li December nilhei riat ni Myanmar rampum huapi SAC Ralkap thi le hlau theizat magui ram then pau penga mi hleinga sagai ram then kan balu penga mi hlei khat Korean ramkul phapun penga mi hlei khat pagu ram then ophu penga mi patni Korean ni ramkul luai ko khopia mi pali anma ten mi pilama an leto si anza ten mi somli le pathum an si Western Command Headquarters sungi SAC Ralkap tang lai pol in nazi patni sung Sung Caan an pe hi thu thang chu video thu thangin kan chuan tlang pe kan rel da re ro zau ve khan hin ral rel nak na sajati afe pi lai khrim khrima achuk apakin thu so khala to alo zuk si se video si se an tar lang hne hne lo an mai an to alo bang tukin kiang kap khalin an ral rel nak ti boy ding zongin an thu an rak tilik au hne hne ve lo si December nilhei ruknia khan official video pakhat chun anrun suai kan bun zau tlang ding an thulua thong ni kulhluan li December nilhei rukni an copy Western Command Headquarters na pa khai amun rami til thendan ngai ngai anti tuikan humi video ta hi an mun pi Western Command Headquarters Myanmar rami nitlak nak lam pumpi SAC ral rel nak mun pi big thupek nak ati nak mun anwasim nak ita si an pu lei thu simmi
nan surrender sile chun an lo that thu ding nan ma chu simla nan nu fa naw hakal nun rong zatin an lo that thu ding an ti mi kha adik madik lo chu hi won jaw sela tua khi chun an ti mi chu jiang so ti le an tluna khin chun ngayola wanzam arung on vung vawi arung zuang an thei chun kan ma chan chi hin bom inun thakin kan thi thu pang pai motian phang asan chu Western Command Headquarters sungin lai khala an ma chan chin voi tampi bom SAC jet fighter an thak ronga se hi December ni leiruk nia hin AA Polin an copy Western Command Headquarters si Ralkap pol nena jiang thu cha an pe ti le tuan ten than tarwar thlir lau liula tuan ten nung damin nan suak theiding chule nan sung kwa nan sung khat pol thon tuan ten nan tong theiding tuan te than tarwar nan thlir lau pang chun Happy New Year year lawe zik lau hau kho tia English in an ngan December ni hlei sari ni Ralkap polong silawin Ralkap siboy ralboy le an nu fa pol than tarwar thlirin ana swak ngel ngau lai si hin sun nazi hlei ni sin simlam nazi pani tiang chan kan lau pe nan khiam rei thakin than tarwar te thon ra swak utin loudspeaker thon an avi khe khachu thi laka nak chun tia lunun nak ding ruatin wan warte te le thilrang pau pau anun thiri an swa laya khe khat le lungru suain an cherek chem tiang rakdau kir tum tok khal an baulo ti si chumi hnui pukpi in simo meithalin simo an ka nga mi chu AA poli mo asinon loading avoya tam thlang Western Command Headquarters sungi in people chu an kang hlwa hlo hi akang mi in pol hi Ralkap sung thuthup thei poli rel dana an Ralkap hun pi office pol nak an kang re ro sitia an rel si December ni lei ruka voikhat lei saria voikhat lei riata voikhat tin AA hin tu rong chu ape zom ro rin ni thum sung sim zonga ani thil changmi video thon se thu so thon se official in anun so yangonga minau hlau antam sin mandalay khala nilai nga sunga minau zale kul hluan nga Ralkap dinga an kai yangong kholi pia kum hlai ria disin kum somthum panga karlak minau hlawan tami nulepa an haizat tia thesi tagita peng vengkwa na ki kum kul hluan rukmi Maungtaw su timi chu yangong khosungi delivery Hnatuan si December nilai li simlama Hnatuan nagisin aratlung non law ani sung hi sakain lam sirong vai an si yangong an nak kum khat rong silai anu chun hitina rel jinglam naji pakwai sin na a fe thewi zan pakwa rong aratlung theu December ni hlei li ni chu inaratlung non law ka phone re raw nan a phone a phito atlun zina Ralkap dinga an rak kai tia an rel ka jing zoi re raw nan thei fiang mi chu ka nei hri law tia Ralkap training arun riat nak ding khrang milai andu khop an nga hri law ruanga yangong khopi sunga minau kai mi antam alai chain tu bai yangong ram then ukhroi zungin kum hleiriatin somthum panga karlak minau hardam pau pau rampi hum himna khranga Ralkap tuan dinga khuimun khuitik khali kai thai an si thu Ralkap lakdan thoi amilok thu aswa nuisin an mi kai hi alwar sojat tia thesi Facebook le social media dang khala minau hlau an sung koi an holnak an post mi mu dinga tam vi vau December ni lei thum zan a in tlung thlenglo umyu chit ngi chu nazi progle minute khat tianga an be pop thainan chui nu an biak thainon lo thu anupi AA join a Facebook status a post shuipi ta peng number 5 vengi tajin pan chian jini kumkul hluan rukmi maung miat min tu ti mi khal December ni leinga simlam na ji pangar honga sang leiding in an inisin aswaki aratin non lo ruanga amutu nan umasile inrun pe tlai ramu tia asung coin an number tarin an than chun December ni khatisin ni leinga karla ka hin mandali khopi sung viala veng sari sunga minau zale kulluan nga Ralkap dinga kai anton thu tape in asu in ralrin nak pen thu an than si kale khosung khala kai a re raw tamulam khala chuvekin muntina si tu chana minau pol Christmas tla anai kum thar tla anai nom na du men le saupo men rolpi seher tuk kholak seher tuk ronga kannu nak sung loi zat la hi aliam pangkai ti phan na sa
churonga atik chu chan silomia in leng sok lo ram kayu atul tuk lawa pon kan per lo ram ding puai mun kan lom lo kayu tu vek chana chun mai in te thachamin si se rol ta I khomin sela puai lom tuk hi tu vek chana chun kan rial ten taw tu la si chun atul tuk khati aleng kan wa swak ding asi mana mit sir nei le na thli nei ten Christmas kum thar poi tla anai kan veiwa kan tlangleng kan tu dan kan ral ring chiao payu thu thang charam apani nak MNDAA TNLA ALA ram khrin mi phun pol nan khriam khrei thla ko tia min ang hlain som hemia som hi December ni hlenga ni rakhai ram then kum som nga kim ni asi chibai buk nak veki angan mi si chibai buk ngai te sipai mo thong ni kul hluan thum October si hrual khata thok mi MNDAA TNLA AA polhin mi pi polin nun tu khosak dan har satnak na sajetin nan thleni ram khel thu chu pu mo a mangin nan khoro anak afe sual ruanga ral khang chang vain nan chang vai re raw si tia arel AA le pol kompi IOI tong tu dingi an khiami u khain tu kha chun hitina son nan khriam khrei thla ku ti fascist SAC polin inti hi chu ning sin luak sok za thilasi ning za na thiam law ru in tek abau son riang ri asi Myanmar rama hin riam khrei thlakin mi people mai khuk bili ngai thiam dil ding chu anma fascist Ralkap pol hian si son SAC lami chibai buk nak tongkam kan von zau pe ke tua hin rakhain ram telin kan ram sungi arem dai nak mun pol hi ham than nak rem chang ala tar khatin atum son mi ram pol rin sanin chui ram poli adung si nar ri kai ruanga kan rampi chok buai zong in thil an ti hi chu san ape pe I riam kai polini ram khel thui an ruwa sual mi an khoru anak fe sual si tia han rel si ni ba suak lawam be ram chak sole ram tum sonin an na rian kai ti tlang par mi riam kai pol mo chutin kai ning za thiam chi sela vung tlut tual toy vung thi chop dinga amoi zau so tuluk rin san hi zau so tuluk ne ni tlang par mi pol le Myanmar ram sungi khur sung sok man khong le thil tha pol apongi pong thu tu hi san thar chil ri tu anak ding rangi atul tuk mi rare art le tluni sok mi zatek som sari panga chu tuluk kut sunga umanti asom nga tu chu kachin ramin silau som suak zau so atol sung mi pipu sanisi alei ram nei tu theilawi rakpong thu tu chu chumi rangi kan nga salmi chu puk pi mo jet fighter ka mo rakhain rami gas pol mo kha sun zanin ti hum hawina luangi apu pengte rami Yunnan province Khim state sungi aluan sualama thong khat man ti lawin gas dur khat aluangi kan mi pin mai khur sung swak thil asimitla vun lei lesla ting khat line si dur khat kan lei China ram hi chun kan ram Ralkap A9 in uk louding hi aphang om tuk Federal Democracy kan sipang chun China chu arol bela kuai sikau ado na chat ding veng ne na zutama zulang khat menin thilman khungzat zat an bi zu tlamo an thil thamo rung pong mang neinung na chupa apiang tharin zu in non lo chela chuwe ki thilman olte zor tu kan nei non louding sikho tivek ro ri si China thilung siat dan chu chu poli pu chok ruang asilo som hi ve ki riam hrei toy thunei nak lak thla tlun thlu tlang parmi pol chu in run pu du pawlau democracy lamzin par zo in ramding khom rampi din sauding lam du son lawin ma te peu leo an du soni ok pe hi loading khiti tiang khi democracy tlai cho amin sal ngam ding khal selo leitluna democracy timi thoi aling let chek chi mi tharum thoi thi sen so anak mai mi pila la pari thlengter re ro tu in mo chuwek atong ding ramding khom lam nakin ma te peu leo thin lung an re thupi soni zau so ramding khom thu tiam kam nak pal zut mai satu tluk tlano nak lawin din khom le chen khom a thailo SAC long asilo zau vek nei nga ji pol kom khalan sile tluk tlano nak za pom thailo chu na changi soi ben vek fang asiling thungai ngai te ti tla chun
ตุยนี้สินza tluk tlango ten thok ding siman sela san hi zat kan ma khwa kan khur sung suak kan thi le kan thau in rak ei dok liang long le in pal khem le in thei dan nak poli kan sun ral mi von zau chun apunga thang thon kan hi uak son ring ding kan silam chui tluk tlanok nak man chu sela zang na dom nak in bet lau chun kum hi zat kan rak tuar san hi zat kan rak tuar kan sung tuk NCA lamzi ni kan fe longa kan za te kan bai sei mi arem dai anuam mi rampi kan din theiding mai kalitong takin tu la ya mien anon lo ka cholnak NCA ti chu jang so ka chol ti long lem riam khai kai tu lo hislom kan du e zoi pai fa so riam khai kai nuwa nau chu pai nan ma kham laka riam khai rung kai ola kan du nak ram kha kan ting ke kan du danin khorsung sok kan zuar ke kan pai lam lo riam khai kai hi churuanga ka chol lungkim tlang nak ti mi naw hak mori thum telia vek men chun rampi du do tu riam kai ngai pol nan lem sia theinon loading mi an anon lau NCA ti vek vel men chun nei nga yi poisa riam kai lem polong nan bum theiding akem riba ka chol kung ti ding in ma hua jet fighter le leitluni sanman ral thuam lei se ka du daure rawi khak ka khai tlung chu kai ka thak lau ke nang na chai che ka thak wala thu kan rel tlang ke ti chu mi a tha lai kan sia lau ham kha le nun rong zati mi pi that re rau tuin mi pi zon ruat tuk ve ke ka chol ti ve kha chu rom ram tlang suak petronia sin nero nena zang fa ten on mo hi churun pong sual non la ati vek dau si rem dai nak ti vek tong fang hi chu pong sual ram lau amai song tok ap tong fang kha mi hoi zong lau riam kai mi malte pol le nan ma achau za pi simi SAC dawo vekin thu hi rel suak tum labaw la thading mi pi le nan ma mi malte za te khat kan dawo re rawasi akhim khima chalap pari mai kor lungkim tlang nak min khen ti veng mena an boy lo tlang par mi riam kai pol nani ni sai nan phau a ti an thuak nan sop sak nek mi nan thu pek vek le nan rel vek lungi thu ni tua hlua hlau Ralkap mol mang mek muk vek khan silawi tlang par mi riam kai pol hi leitlun leveli thuruat thei siar kaw mu kaw thei kaw an si ti kha thein ni aswak tuk mi chapau tho phain rundor non ram hla la nan du thulu bunin sual pu tum non lau nan ma son hi dan le dun anei lo mi hi rampi thomani ape par non lo mi rampi melma arala nan suok hi tuinan dan hwa sual siri nan nun nan thin ver asinu mana chaboy pari thurel tlang pi dinga rei non chu zau thak lok nan tul lai adu dui kan ram khur sung suak asok sau theinon lo ruangi bei dongi rem dai nak lam zin ti mi thulu bun takhatin napu china in alau fial mi narak au suaki alo speaker narak tuan men ti hi theiban lo mi a tha zau man an lo o kha rakhain ramkul kum som nga kim na ki general min ong lai che bai buk nakin inrun vel dok asikha tuizing kan thuthan chu himhoin kan bang reading achem tiang in ngai sak ruanga kalung oi ngai nan za ten sun tha Maungtaw lo